mubare w'abakomisiyoneri. Hari umugabo uri muri Amerika ariko aragarukira hano ku kanwa kanje nenda kumuvuga, ari mu bantu bagambaniye benshi muri twebwe, ariko igihe kirageze aho tugiye kuvuga amazina yanyu, tukaza tuzana n'amaudio yanyu, tugiye kuvuga ikintu ku kindi abantu bagiye bagira buno butindi bwo kugambanira ubwoko bwacu. Nibi byara kubizira tuzabizire, n'ubundi turuta bene data bahambye mu myobo, amaraso yabo ahamenwa ntaco tuzira. Ikizovuka nico tuzakira, ariko ahantu bigeze enough, it's enough. Icompa ngo UN ishireho kwisi ku munyamurenge kubera kano gasuzuguro. Icompa ngo HCR ishireho kubera kano gahinda. Uyu munsi narayengiza gahinda ka Fande Ruterera kubera karengane kurwanirira igihugu kikakwitura kuguhemba no kugukatira. Dahere sinzi wari wambwiye ngafite n'ikibazo ni Richard, ni diabete niki rya cokora swa cyo gucika igufwa ry'amaguru niki, je sais pas quoi gutyo. Icompa ngo amakanisa yacu ari mu mahanga akinge nkamwe abanyesero baravuga ngo inanga zabo zari zimanitse hejuru y'ibiti, ngo baravuga ngo bashobora kuririmbira indirimbo z'ibyishimo mu gihugu c'amahanga. Icompa ngo ayo makanisa king ariko akingirwe objectif imwe yo kudutahisha. Muntegera neza bene wacu, sino kwifuza ko ikanisa rikingwa ko naje nduwe ikanisa, ariko icompa ngo akingishwe objectif cyangwa kingwa kubera intego yo kuja kurengera ubwoko bwacu. Aga icompa nk'imbaraga zikanturukamo z'urufato, aho nofata umunyamurenge wese kugeza ku musaza w'imyaka 90 kagira ubushobozi bwo kumutura byibura nko mukajembwe ku ndondo cyangwa mu minembwe. Twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Josh Entertainment ndetse na Rohanama TV 10. Reka tubahe ikaze aho muherereye mwese mudukurikiye, tubashimira mwese mwamaze gukora subscribe ndetse n'abatarayikora tubasaba kuyikora kugira ngo mukomeze mubane natwe. Reka niyegereze mugenzi wanje no turi kumwe Rohanama, nyuma twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi tubasaba kuyitegera kuko rutoki ni rwa rundi. Reka mbaze mwiyegereze, kaze Rohanama. Murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Turegereye mugane wa mufura avuze ngo twayegerera natwe turegereye, urutoki ni rwa rundi n'umukuki ni wa wundi, tibahindure waruzi kuryo bagazategera makuru ruguru ngo neza ngo kuri FM ngo ni hayivuga neza naha kuri uyu mukuki ni hayivuga neza. Yego kabisa, nuko yego dukomeze kandi dushimira abantu basangiza abandi ibiganiro byacu, babona yuko batabyihererana bagakenera yuko nabandi nabo bumva ibyiza twabateguriye. Barakoze cyane, Imana ibagirire neza. Twinjire mu kiganiro cyacu cuno munsi tudatindiye, badukurikira 5 kuri 5 abakunzi bacu, turavuga kwikatirwa rya Colonel Ruterera, aho yakatiwe n'ubundi n'urukiko rwa gisirikare, aho yakatiwe imyaka 15 y'igifungo. Hari mu byaha rero yaregwaga harimo kugambanira igihugu ndetse n'ubufatanya cyaha bwo kwifatanya nabo bita abanzi b'igihugu. Ngira ngo ibyo nibyo tugiye kuba turebera hamwe, tureba akarengane umunyamurenge ari kurenganira muri kiriya gihugu. Warabibonye, wabonye urubanza uko rwagenze? Yego. Naraye mbuze uko mbyita kuko na makuru y'umubabaro y'akarengane, usibye ko ari ibyishimo ku mwanzi w'umunyamurenge ndetse n'umututsi muri rusange, usibye ko kandi ari n'imbaraga zisa n'ikimungu mu buyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kuko iyo umuntu ashukika, baza baca umugani ngo uwanga ngo imfura ziwabo
ngo afite izindi yishingikirije. Umuntu gufunga Fande Ruterera warangiza ukijibana na regime y'u Burundi no kwisenya no kwimara. Reka mbikoreshe muri aya magambo kubera yuko ushingiye ku kazi Ruterera yakoze muri Kongo, ushingiye ku myitwarire yiwe mu rwego rwa gisirikare muri Kongo, ushingiye ku ishaka rya Fande Ruterera mu kazi ka gisirikare muri Kongo, ushingiye ku kumugarira mu banzi ba Kongo Ruterera harwana n'abarwanya guverinema ya Kongo, imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Buriya Fande Ruterera afunzwe yaramugaye yaracitse iri gufuka ryitako. Jewe naramusuye igihe yari Buvira, tuvuye Bujumbura twari Buvira mwivuga butumwa. Ico gihe nasanze ngira ngo nibwo yaravuye kwishirishamo icyuma mu kuguru, kuko nyuma yaje kugira impanuka kandi iri gufuka rirongera riracika, abona gusubira Kinshasa kwivuriza Kinshasa. Naramurwaje hano Nairobi. Ngira ngo ni hano Nairobi cagiye bamushiriyemo icyuma. Burya hari 2018 19 aho ngaho gutya niba ntibeshye. 18 ngira ngo 18. Yego 18. Burya jewe asubiye Buvira nibwo namusuriye Buvira. Nukuvuga ngo Fande Ruterera yamugariye ku rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Yamugaye hakora ico guverinoma yamutumye gukora, kandi ntiyari magikora nabi. Ariko kuri uyu munota baramufashe, baramuhambye, bamutujemo. Buriya afite na sante yiwe itamworoheye, afite uburwayi mu mubiri, uretse buriya bumuga bwo gucika igufwa ryitako, kandi ariciwe no kuba intumwa ya guverinoma ya Kongo. Kugeza ubu sindamenya gukorera Kongo niba bisa no gukorera Satani. Niko bisa, kuko umuntu wese wakoreye Satani imuhemba urukoza soni, imuhemba urupfu, imuhemba kumumara hizina. One of ibintu bitatu. Umuntu wese wakoreye Satani imuhemba urukoza soni, imuhemba urupfu, imuhemba kumaraho personalite ye, kumara izina rye. Abantu bose babanyeshaka bakoreye guverinoma ya Kongo bakayikorera n'umutima umwe, bakayikorera batagira izindi ngingimiro mitima yabo, abo bose yabahembye urukoza soni, kubica, kumara personalite zabo. Mu bwoko bwacu ureke kubwire aka karengane tugira. Ejo bundi nabonye umugabo umwe ntekereza ko we none afite icakora, nabonye ko ari mu mubare w'abakomisiyoneri. Tuniyama abakomisiyoneri mu bwoko bwacu bacuruza amaraso y'ubwoko bwacu. Barimo ba Kongolo, barimo nabandi, barimo abantu babeshe ngo Fande Ruterera ngo ashigikiye twirwaneho, bari muri Amerika. Tugiye kuzoza tubabwira amazina yabo, igihe kirageze cyo kuzoza tubabwira abakomisiyoneri n'amazina yabo, na komisiyo yabaye n'amaudio yabo tuyabahereze. Kuko tout excès est mauvais, quand c'est trop c'est mauvais. Abongaza baravuze ngo enough is enough. Ntitugifite igihe cyo kwirengera ngo dutinye kuvuga ukuri uko gusa, ngo kubera abagabo b'abakomisiyoneri b'abanyamurenge bahagurukiye kudandaza ubwoko. Umuntu wese nahaguruka akavuga ko ubwoko bwacu burimo bushira, ngo we abonye imbaraga zo kuja kubipfobya. Narayentegereye uriya mugabo ndatangara. Avuga ngo twirwaneho, ngo bafite gahunda ngo yo gukora ngo genocide ngo y'abanyamurenge, ngo bamare Oscar, ngo abanyamurenge Oscar. Ahakorana n'uwitwa Emasi. Ntekereza iryo jambo rihariva mu kanwa k'umunyamurenge, ariko kandi nsubiye inyuma nkurikiranye ibiganiro bye, mbona ibimeze gutyo bikuye kuvugwa nawe.
kuko atavuze ibimeze gutyo ntaba ari we, ariko abivuze ni wewe. Ureba umuntu w'umugabo warwaniriye igihugu kugeza aho yamugaye, uzi ko Fande Ruterera yafunzwe buriya agendera kuri bekiye. Yego. Yamugajwe n'intambara. Ureba ukuntu iriya guverinoma ya Kongo itagira na reconnaissance, idatahura ico umuntu yakoze. Ahagurukiye kurwanira igihugu kugeza aho yarasiwe, iri yaje kwibuye ngira ngo ni kwa Nyange niba ntibeshe, araraswa arwana n'imitwe yitwaje intwaro, atumwe na guverinoma ya Kongo, arangize kuraswa, arivuje bamushizemo tije, barangize baza kumutora. Ese si Bukavu ryafatiwe? Abanza ari Bukavu, sinibuka neza. Yego. Niho yafatiwe. Baje gutora ikimuga mu gihe bakagombye kuja kumushimira, bakanamwambika imidari nk'umukoroneri wagize ico yakoreye igihugu, nk'umupatriote wo mu rwego rw'ikirenga wamugariye ku rugamba. Abandi bamugariye ku rugamba, uzi ko baza bubakirwa n'amazu, bagahabwa agashimwe. Twebwe agashimwe mu bwoko bwacu tugira igihe twakoreye Kongo neza ni ugufungwa burundu. Agashimwe tugira ni ukwambugwa agaciro. Ureke kubwira ubushize, wabonye ko Fande Gasita mu bantu Kongo ishima yuko bayikoreye neza, ndahamya ko Fande Gasita abamo. Ariko hahagurutse abapfurero bangahe hariya ibuvira, baravuga ngo ntibakeneye Fande Gasita muri Uvira. Fande Gasita yarahungishijwe, arari Burundi, bucavi Burundi n'indege yaciye Buvira, abaciye hejuru mu ndege, ndiyongeye guca ku maguru. Gatondo utarakomeza, singuciye mu ijambo ariko nkubaze kano kantu. Bishatse kwerekana iki kuri leta ya Kinshasa igaragaza yuko umunyamurenge wese udashingiye kuyikorera n'utayikorera yuko ari umwanzi, kuba ico urubanza cyangwa se irenganya uwitwa umunyamurenge wese itagiye donc kubitandukanya muri ubwo buryo nari mbivuze. Kuri bano bagambanye abo wisaba komisioneri n'ubundi, birashaka kwerekana iki kuri niki kindi gikurikiyeho nyuma yuko yo kugambana cyangwa se gufungisha no kwicisha abandi, leta ikabereka ibacira amarenga yuko igihigwa atari twirwaneho, igihigwa ari umunyamurenge. Ubushize narabikubwiye ngo kwitwa umunyamurenge muri Kongo kuri izi ngoma, kwitwa umunyamurenge byonyine bigize icyaha cicisha. Etre munyamurenge ni icyaha cicisha muri Kongo. Urabona habe n'aba ngaba baba komisionere b'abanyamurenge. Yego. Tubwire ngo guverinoma ya Kongo irabakunda. Bikubwiye twicaye hano. Simbyifuje kuko sindi umupagani. Sino kwifuriza Kongo kwicwa Imana izamuhe kurama yo mwijuru. Sino kwifuriza Kongo gufungwa izamuhe kurama Imana yo mwijuru. Yafungishije benshi nawe. Sino byifuza rero, sino bivuga mu kanwa kanje kuko ndi umukristo, ariko sinobura kuvuga ukuri. Kurumva? Ico nkubwiye co tubona uyu Kongoro nanje mpayineta ngo Kongo cyakora ni nawe Kongo nyine. Mvuze Kongoro, mvuze n'abandi bakomisiyoneri bari hariya. Nguhaye imyaka yiwa 5. Tubona imyaka 5 ni myinshi. Iyo ni myinshi. Uzombwira amatokeo ya bino bintu bazaba baribagiranye bariyo. Simvuza ngo bazopfa Imana izobahe kurama. Oya, bazaba baribagiranye. Ariko bitewe nuko iriya regime buriya butegetsi buri muri Kongo na ideology yabibwe guhera kuri ama discours zampara nkubwiye aba Herodi Ndombasi yo muri 19 ngira ngo na 4 ukaza ukageza kuri none aho koloneli muzima cyangwa general muzima Kagasita bamutuma muri Uvira yarakoreye Kongo neza, abapfurero bakavuga ngo ntidukeneye Gasita, barangiza baba komisionere b'intambara, baba komisionere b'ubwoko bwabo. Uzi ko araboza bavuga wa munsi banze Gasita ngo buriya ngo n'u Rwanda ngo rwatanze ngo amafaranga ngo ruyaha ngabapfurero baramayimayi ngo kugira ngo bange Gasita. Ariko nika kwa kundi turimo kwicwa n'abanyamoko
twamara kwicwa n'abanyamoko abandi bagaturuka hirya bakavuga ngo sibo waye ngo kuriya sibo waye batwica ngo ko turicwa ngo n'u Rwanda. Umuntu yokura imbunde mu mugongo yawe na guverinema yiwe akabibwamwo ari amacakubiri akakurasa cyangwa akakurasira umwana. Mayimayi uzi umupfurero uzi mayimayi yabaye iwanyu uzi warangiza ukavuga gukurishwa n'u Rwanda. Donc iyo umuntu yahawe komisiyo azakora uko komisiyo yamutegetse gukora. Tubona kuri none Muniga ntamari hehe Imana imudufashirize no munyamurenga bakiriho azotahaje mu bana biwe abane n'abana biwe mu mahoro y'Uwiteka. Ariko kugeza kuri none ntituza aho Kongo ishize Muniga ntama. Ureke nkubwire ubushize urebe Fande Gapanda ubu ngubu nta muntu uzaho Gapanda ari. Jewe ni mukuru wanje ni mwene data wacu badata baravukana. Ubu ko turataka ko turandika twarusha dusora ama article yo gutaka du telefone hashoboka hose. Fande Gapanda mu bantu batabaye mu migomo ahantu Fande Gapanda yabaye ni muri twirwaneho gusa ijya ya mbere imwe gumino nako irya ya mbere ukuye ico gihe Fande Gapanda yabaga muri guverinema azarwana na zira za defunaru muri za Ituri. Niyo Gapanda bari baramurojeje kugeza kuri none baba komisionere wa mukino wabo bazabagirira bakamubwira ngo hari 50 by'amadolari bakamubwira ngo ese uzubona umuntu muri bano banyamurenge wozoburanira ubwoko cyangwa yobona uko abatakira yo batakira ninde mu kibazo dufite twasinyije cyo kubamara bagamutungira bakavuga ngo dore runaka bamara akababwira ngo ariko runaka kugira ngo njewe mubaheshe murambi 60 by'idolari 60 by'idolari muri Kongo kugira ngo ubicire umunyamurenge wozorengera abandi banyamurenge ni geste ntoya cyane. Niko kuriya Gasita uzi ko yari muri guverinema nyuma ya Barete Fande Rugabisha amaze gupfa mu ntambara z'Ibukavu. Gasita yamanutsaje Buvira ahungana n'abandi ariko urebe igitangaza yahunganye n'abandi basirikare bose bageri Buvira hatangira guhigwa Gasita tihahigwa abandi basirikare bose bahunganye nawe hahigwa ico nico kikwemeza ko bano bakomisiyonere bo mu bwoko bwacu bo byemera bo byanga ko harahigwa izina umunyamurenge niryo ryasinyiwe niyo mpamvu kuri yabari abarundi buzuye iwacu iri ya regime yuri ya mugabo president Ndayishimiye. Mureke tubabwire kano gahinda kacu mwabantu mwe mbibabwiye babyandike nk'ubuhanuzi bazogira igihe cy'urukoza soni kugezaho no gushingirana nabo bizotubera ikibazo cyane. Iri jambo baryandike igihe cy'urukoza soni cyo kugambanira ubwoko no kubugurira no kubugeza kuri no ntambwe imeze gutya kizogera kugezaho bazogira isoni natwe tuzogira isoni zo gushingirana n'umuntu nk'uyu mukomisiyoneri uhawe utanga Fande Ruterera wamugariye ku rugamba ataharwanirira twirwaneho ataharwanirira umunyamurenge aharwanirira integrite y'igihugu aharwanirira souverinete y'igihugu aharwanirira kugira ngo ubutegetsi bwa Kongo tibugira ababurwanya ntibagira imbaraga. Yarangiza akaraswa na mayimayi yamara kuraswa na mayimayi ya Kwanyange yamara kumugara guverinoma ya Kongo ikaza kumutora ari kuri Bekiye ahagendera kuri Bekiye ikaja kumuhamba muri demiyape yamukuramo yamukatiye imyaka 10. Nico nico gihembo bari 15. Mbabwije ukuri ni bidashoboka ngo umunyamurenge wese ave mu butegetsi bwa Kongo swat tuzovuge ngo tugiye kurwana ntitugasigaze haba n'inkoko yitwa umunyamurenge ntigasigare ku isi izopfe cyangwa turwane kuzogeza Kongo imenye yuko tutayanga tuyikunda ahubwo icabibwe cyo kutumara arico twanga ubutegetsi bwa Kongo twanga imitekerereze yo kutumara ibibwa na bamwe mu bategetsi ba Kongo. Urebe nk'ikino kindi ejo bundi bahamagaye Fande Nyamushebwa ariko Imana ishimwe ko yanamurinze ntiyaje Buvira. Reka guma hari uguma huri mwana wa data Imana izahabakura muri ako kagambane Imana izabarengera. Imana ishimwe yuko ntacakuvuye mu kanwa. Imana ishimwe yuko uzira kwitwa umunyamurenge. Imana ishimwe yuko izirengera mu gihe cayo. Dusigaye dutinya no kubavuga amazina
kuko kuvuga ngo Imana ishimwe yuko Fande Nyamushebwa ariho muri bano bantu b'abakomisiyoneri ni ngo kuvuga ngo turavuze ngo nitwirwaneho cyane. Imana nizo report bahita batanga. Imana ishimwe yuko uriho Gasi. Imana ishimwe yuko Gasi itariho ari umunyamurenge. Urumva kuri none yahunganye n'abandagari buvira hatangira guhigwa Gasita. Abandi bakoloneli n'andi majenerali y'abakatanyama bari kumwe bari safe baratembera birirwa kuri murongo iwakirirwa kingiranye mu nzu ntashobora kugera hanze kubera iki kubera ko yitwa gusa umunyamurenge. Kubwije ukuri ni ikidashoboka umunyamurenge wese yari utuye muri Kenya usibye yuko twarahunitswe kandi sinzamenye icaduhunitse icompa ngo UN ishireho kwisi ku munyamurenge kubera kano gasuzuguro. Icompa ngo HCR ishireho kubera kano gahinda. Uyu munsi narayengiza agahinda ka Fande Ruterera kubera karengane kurwanirira igihugu kikakwitura kuguhemba no kugukatira. Dahere sinzi wari wambwiye ngafite n'ikibazo ni Richard ni diabete niki nikiriya cyo kuraswa cyo gucika igufwa ry'amaguru niki je sais pas quoi gutyo. Icompa ngo amakanisa yacu ari mu mahanga akinge nkamwe abanyesero baravuga ngo inanga zabo zari zimanitse hejuru y'ibiti ngo baravuga ngo bashobora kuririmbira indirimbo z'ibyishimo mu gihugu c'amahanga. Icompa ngo ayo makanisa king ariko akingirwe objectif imwe yo kudutahisha. Muntegera neza bene wacu sino kwifuza ko ikanisa rikingwa ko naje nduwe ikanisa ariko icompa ngo akingishwe objectif cyangwa kingwa kubera intego yo kuja kurengera ubwoko bwacu. Aga icompa nk'imbaraga zikanturukamo z'urufato aho nofata umunyamurenge wese kugeza ku musaza w'imyaka 90 kagira ubushobozi bwo kumutura byibura nko mu kajembwe ku Ndondo cyangwa mu Minembwe kuko iyi ntambara irimo na pourcentage z'ubukehwa kuko nta nshuti y'umunyantege nta nshuti y'umunyamaboko make. Ejo bundi babwira Fande Nyamushebwa ngo ni ugiye kuje buvira gukorera Uvira. Hasohoka audio n'amavideo y'abanyamakuru baravuga ngo uyu ngo ni mutusi voilà. Ntibavuze ngo Nyamushebwa dushingiye ku mikorere ya Fande Nyamushebwa ni mibi yakoze hano akora nabi muri CV yiwe y'akazi ngo bavuga ngo Fande Nyamushebwa yakoze nabi igihe yararebe iyi zone niyi ngo hazi birego yarezwe ko yakozwe nabi bamwanga ibuvira. Ikintu catumye Ruterera yangwa muri Uvira nuko ari umututsi. Baravuga ngo uyu nguyu ngo numwe muri babatutsi takwiye kuza ngo nahagera ngo barebe uko bazomugenza kugira ngo bamukureho. Urumva mwana wa data aho Gasita kuruka mwari tiyirukamwe kubera yuko yahunze intambara wenyine yamubanye n'ishahungana n'abandi basirikare ba Kongo ariko atangira guhigwa kubera yuko wariki ari umututsi. Wa munsi w'abafande Kaminzobe bicwa bakaza barishwa umutsima tibishwe kubera yuko hari icaha bakoze muri guverinema n'ubundi iwe ntiyari no muri twirwaneho yari muri guverinema bamukuye mu modoka ari kumwe na Shebusha yishwe kubera kari umunyamurenge. Wa munsi Fande Kabongoza aterwa amabuye agatega amaboko akazabwira Fande wiwe ahamureba babamutera amabuye uzorebe ya video akamubwira ati se Fande ko ndaziriki bano bazarendo ko baranterereka amabuye yo wari umubabaro wuko amabuye hayitura mu gahanga ka Kabongo iwe yoza abwira Fande bati se ko iribuye rinituyeho kubera iki Fande we ntamusubiza ariko mundi yoza abwira ngo iribuye rikuyituyeho kubera ko uri umunyamurenge. Aho mbwira kuri none Fande Masunzu afungiye he ntari Kinshasa tafunze hari umuntu wakoreye guverinoma ya Kongo uko yifuza nk'Amasunzu hari umuntu wakoze ubushake bwa guverinoma ya Kongo nk'Fande Masunzu ariko se kuki guverinoma ya Kongo ishobora kutwitura ibimeze nk'ibi burigi kuri none arafunze. Wombwira ngo afunga iki buriya nta kindi azira yarabakoreye arazira izina yuko ari umunyamurenge. Padiri ari he kuri none aho ndeke Fande Padiri dukomeje gutaka tuvuga ngo ese Gapanda ari he yarapfuye se bazomutubikire ko baza batwica rimwe na rimwe tukabimenya dutinze. Nanone gaba komisioneri b'intambara bazotugereraho baza batugerera
batubarize babazi iki icyakora ntaco mwobaza byasohoye ibyo mwifuzaga nibyo byagezweho. Mwabantu mwe tuzogeza ryari kubabwira agahinda k'umunyamurenge mutakumva? Reka mbwira abasore baba babyiruka b'abanyamurenge, mwabasore mwe mubyirukana umutima wo gukunda ubwoko bwacu. Mureke kureba amafaranga, mureke kuja mu mubare w'abakomisiyoneri. Hari umugabo uri muri Amerika ariko aragarukira hano ku kanwa kanje nenda kumuvuga, ari mu bantu bagambaniye benshi muri twebwe, ariko igihe kirageze aho tugiye kuvuga amazina yanyu, tukaza tuzana n'amawodiyo yanyu, tugiye kuvuga ikintu ku kindi. Abantu bagiye bagira buno butindi bwo kugambanira ubwoko bwacu, nibi byara kubizira tuzabizire, n'ubundi ntituruta bene data bahambye mu myobo, amaraso yabo ahamenwa ntacu tuzira. Ikizovuka nico tuzakira, ariko ahantu bigeze enough it's enough. Mwabagabo b'abakomisiyoneri mwe Imana ibaturinde, mwabagabo b'abakomisiyoneri mwe Imana ibadutsindire. Mbabwije ukuri, isoni zizobabaho kugeza aho tuzotinya gushingirana namwe. Tituzoshingirana namwe kuko umuntu w'umugabo uterura akagambanira undi bakamuhamba burundu. Bariya bagabo imanga ntimarira Imana. Ndasoje mvuganya agahinda kuzuye umutima, ndasoje imanga ntimarira Imana. Bariya bagabo ukuri kuzotinda kugaragara, bazofungurwa. Umunsi bazofungurwa baza babafungishije babagambanira, ayo makuru namara gusakara mu bwoko bwacu, tuzokomeza tubagaye. Ndasoje, murakoze. Mu by'ukuri n'abadukurikiye bose ntitwishimye babe na gato, bitewe n'ibyabaye kuri Colonel Ruterera, ndetse bihurirana n'ubundi n'ibyo tumaze kuvuga byose byaba banzi b'ubwoko bakomeje kumarisha umunyamurenge, bakirengagiza yuko nabo bari ku mubare, bari ku rutonde, donc bafite identité y'abanyamurenge. N'abanyamurenge kandi ku bibyo leta imaze kubereka, ntiri kubereka yuko iri kurwanya atwirwaneho gusa, kirarwanya izina umunyamurenge, izina umunyamurenge. None se kandi nabo bakomisiyoneri n'abanyamurenge. Unteye kongera kuvuga, uri kurambwira ngo niki gitera abarundi kuje iwacu? Biriya Kongoro yirata ngo 80% ngo strategy ngo zo gufata ngo point zero ngo yarazikontribuwe. Kongoro ntari hariya point zero yari limiki. Hari umunyarwanda uri muri point zero kaza kuvuga ngo abanyarwanda ngo nibo ngo babe baje kurwana. Hari umupaka w'u Rwanda uba kuri point zero. Kongo muzamureka kubesha, tuzi ubukomisiyonere bwawe icarico, tuzi cukora icarico. Kuruva afite komisiyo yo kumarisha umunyamurenge, ntafite komisiyo yo gutera u Rwanda. Ayobewaho rutunganye ntiyarubayemo. Ese reka maze rino jambo, umunsi aja mu Rwanda yaciye kuri point zero, no mu Bibogobogo azamuka, ava mu Bibogobogo azamuka kuri point zero, abona kwinjira mu Rwanda. Reka dusoze gusa nta gihe kinini nabo bafite. Erega nikirere igihe cyarakinaniye. Ikirere buriya kirakomeye, kiza gihanura indege, kikinyoni, kikibiguruka, ariko ikirere kiza gitinda, kigahindura igihe c'imvura, kigahindura n'igihe cici. Ari abanyabwenge barebere kuba ari abatoni kuri leta kubarusha. Leta yafashe gusa, urumva, naho bo bejo bundi uko baribwira yuko ari iki, nibo bakoze imirimo ikomeye kuri leta ku buryo borusha abandi bafashwe na leta. Imana izobaturindire bene wacu muri muhamukorera guverinoma ya Kongo. Imana tubifurije gupfa, Imana izobaturindire, Imana izobaturindire. Reka dusoreze hano gusa, turababaye ntitwishimye, ariko icyo twobwira Ruterera ndetse n'abanyamurenge nuko imigambi y'Imana inyuranyije n'iy'abantu. Yego, bamukatiye 15, ariko icyo nababwira cyo Imana n'umugenga w'ibihe, ibyo bihe byose niyo izibigena. Fande nafungurwa, Fande Ruterera
n'abandi banyamurenge babohanywe benshi. Tuzoshima Imana yatabaye abanyamurenge cyane, kandi niduhura tuzoramukanya nk'abagabo b'abanyamurenge bishimye ku wabo yafunguwe. Umugabo wese w'umunyamurenge ufungiye Kinshasa azira izina umunyamurenge, Imana izabafashe mufungurwa, tuzohure twongere kuganira. Murakoze.